Vrijeme je katastrofalno. Idem u Kaufland. Kupit što mi treba. Možda ću malo snimati, nisam baš sigurna. Želiš povoljnija uz posebne ponude, kupone, bonus bodove i partnerske programe. Registriraj se putem naše banke i reci neću hrani u smeću. Kaufland. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Ide jedan brzinski haul, imam DM i Pepko, tako da ću vam to brzinski sad pokazati, ništa posebno, ali pokazat ću vam šta sam to sve kupila. Ovaj ružmarin klinčić, ulje za vlasište, taj mi je super, dakle stavljam ga prije pranja kose, namažem, ostavim i na cijelu dužinu kose stavljam kokosovo ulje, tako da mi je to super. Dalje isto tako ima Amla, ovo je isto za obnavljanje oslabljene i suhe kose, isto stavljam zajedno sa ovim ružmarinom i klinčićom prije pranja kose i isto kokosovo ulje. Dalje sam uzela, kako smo u kalorijskom deficitu, ja ne jedem kruh, ali moj muž jede ovaj proteinski kruh i on vam je super. Ima vam 100 grama 248 kalorija i
stvarno je jako dobar, tako da inače vam je dosta skup, oko 3 eura košta, ovaj vam je bio u DM-u 1,5 euro. I taj sam uzela i još jedan. E sad, ovi moji najdraži Lenor Sensitive za bebu, najljepša mi miriša i najbolji su i sad su bili na rasprodaji i uzela sam 2+1 gratis i izlaze nažalost iz prodaje, barem u Hrvatskoj, tako da baš sam jako tužna. Uzela sam ovu jednu zeku peku za Uskrs za Lučicu. Uzela sam baby ove Philips Avent, samo njih koristim od Ude. I uzela sam da isprobam ovu Nivea Baby kremu za lice, inače sve koristim proizvode Musteline, ali eto uzela sam ove da probam kako će mu se ponašati na koži. Ona Mustelina mi je super, ali mislim da ima samo 40 ml, tako da se zaista potroši na 1-2. I sve sam platila 36 eura. Ova ulja su dosta skupa, mislim da je svako ulje po 5 i nešto eura, tako da baš dosta skupo. A ovi omekšivači, obzirom da su bili na rasprodaji, su sad vam 4 eura. Svi, od svih vrsta, dakle 4 i nešto eura su, tako da ako vam trebaju, požurite. I sad krećemo sa pepkom. U pepku sam uzela dosta stvari, kao što se vidi. Ovakve sam već uzela crne, ako ste gledali. Baš su mi super, onako stavim ispred lavandina. Cijena im je 3 eura i baš su onako super se peru. I sad sam odlučila, i ovdje vam je ono, ne skližu se, i sad sam naručila još i ovu naručila. Kupila sam i ovu boju, inače sam uzela crne. Prije, i kao da imam meči sam uzela ovaj tepih, isto jako dobar, cijena mu je samo isto 3 eura i evo ovako vam izgleda, baš je onako prekrasan, ljetni nekako, obzirom da su meni pločice smeđe, tako da će mi super pasat u kupatilu. E sad hrpa. Cvijeće što sam kupila, htjela sam malo da imamo za promjenu neke nove šalice. Tako da sam uzela ove ljetne i baš su me oduševile i zamislite, koštaju vam samo 1,5 euro i požurite se jer baš sam vidjela su svi onako ljudi navalili na njih. Mi volimo ovakve male, tako da sam uzela samo čisto da imamo nešto za promijeniti te dvije, dakle ovu i ovu iste. Uzela sam još jedan dizajn, a to ću vam pokazati. Za vrt sam uzela ove gljivice i baš su me oduševile, vidjet ću kako funkcioniraju. Uglavnom meni sve te LED stvari jako dobro izgledaju i jako dobro rade, tako da kada padne noć pokazat ću vam kako svijetle. One su vam u cijeni od 6 eura i ima ih dosta. Evo ja sam uzela 2 paketa da imam. Sljedeće što sam uzela su ove drugi dizajn šalica, tih morskih. Mene su baš oduševile. Ja kad sam vidjela, baš sam tražila nešto malo da promijenimo. I kao vidim tamo hrpa ljudi oko tih šalica. I odlučila sam da ih kupim. Pogledajte kako su divne. Predivne. Tako da sam uzela i takve dvije i isto vam je cijena 1,5 euro, zaista mislim jeftinije ne može od toga. Ono sljedeće što imam ovdje su ove za vrt solarne. Uzela sam 4 komada i cijena vam je 2,5 eura. Jako su mi lijepe, mislim da će baš biti lijepo onako svijetlo. Dakle, to sam uzela 4 komada. Pa ću vam pokazati kako ovo sve svijetli u vrtu kad padne mrak. Da. Tu još imamo ovako.
imamo još jednu šalicu, ovu koju sam vam već spomenula. Dakle, uzela sam dvije. Onda imamo ovo. Dakle, imamo ovo za vrt, ovo mi je bilo jako lijepo, imam nešto slično na šinu što sam kupila, isto je jako divno, ali ovo je stakleno pa malo teže. 4,5 eura i mislim da prekrasno svijetli, tako da će na stoliću u vrtu biti zaista jako lijepo i to ću vam pokazati. I sad kako imam još neka cvijeća koja moram posaditi, pa sam kupila isto što ću držati na stolu u vrtu ovaj pitar. Isto mi je bio jako lijep i cijena mu je bila samo 5 eura, s obzirom da je recimo keramički, od čega već to, zaista je cijena ok. I uzela sam još jedan ovaj bijeli, isto da mogu nešto posaditi i cijena je 1,80, isto cijena super, pa ako trebate tako neke stvari za vrt, ovo vam je zaista dobra ponuda u Pepku, tako da šta god trebate, mislim da možete tamo naći. Trenutno je to sve za ovaj. Za današnji ručak napravit ću file od lososa, popeći ću samo na maslinovom ulju u tavi i ako sam planirala da ću napraviti u škartocu, ipak sam se predomislila. I uz to ću napraviti ovo povrće, ja vam to povrće u njega stavim jedno jaje, pomiješam onako i možda mrvicu krušnih mrvica i to ispečem isto samo na tavi. Dakle, nastavlja se moj kalorijski deficit. Dakle, moj kalorijski deficit se nastavlja. Dosad sam dosta kila skinula. Ja sam vam po onom izračunu kao koliko vam treba samo za život, što se kaže, kalorija, to je kod mene 1600. Sve ispod je gubljenje na toj nekoj težini, kako bi rekla. Tako da sam ja, mislim ne jedem ja ispod toga, ja vam pojedem nešto, ja vam doručak uopće nemam. Dakle, ne zato što ga ne trebam, zato što mi je previše, zato što sam ga izbacila, nego samo isključivo zato što ja doručak ne jedem nikad. Dakle, godinama, cijeli svoj život ne jedem doručak, ne jedem ga ni sad. E sad, nakon tog doručka u oko 12 sati ja pripremam ručak. Za ručak pazim samo, dakle, izbacili smo kruh, izbacili smo slatkiše i izbacili smo tjesteninu. Mislim, ne izbacili, ali ne jedemo, kažem, ko što sam i zadnji put rekla, jede se, dakle, izbacuje se samo ono isključivo što mislite izbaciti do kraja života, jer sve ostalo drugo nema smisla. Možete vi pojesti tjesteninu, ali naravno jedete u desetorostrukoj manjoj količini, kako bi rekla. Dakle, shvatili ste. Dakle, jedete ju, ali možda 2 puta mjesečno, dok smo mi u našem meniju za ručak imali po više puta tjedno. E sad, dakle, to smo, ajmo reći, izbacili, kruh nismo mi nikad ni jeli, slatkiše smo tamanili, tako da slatkiši su bili redovito na našem meniju i to smo sve izbacili i sad, dakle, pravim ručak, više manje koji je nekakva zdrava vrsta obroka. U to podrazumijevam, dakle, više riblje stvari, piletine, dakle, treba vam izvor proteine i uz to povrće. Dakle, za prilog možete jesti, ako želite, naravno vi radite kako vi hoćete, ali ako želite onako kako sam ja radila, dakle, ja sam ubacila rižu, ubacila sam krumpir i ubacila sam povrće, dakle, ovako ili neko drugačije. Najbolje od svega vam je krumpir ili povrće. Mislim, krumpir je povrće, ali mislim, razumijete u kom obliku. Jer ako ćete riža vam je isto dosta puna tog škroba, ako bi rekla, i ona vam isto je dosta kalorična. Tako da ubacite povrće i to će vam biti super obrok. Za
večeru, odnosno moja večera je prije 6 sati, recimo oko 5. Ja najviše volim griz pojest, to sam i zadnji put rekla, što vam je, ne mogu reći dosta kalorično, ima vam oko 400, zaokružimo, kalorija. I stavite kocku crne čokolade ili kakao ili možete vi bilo šta, ne trebate se vi ničeg odreći, možete vi staviti sebi šta god hoćete, mislim ljudi smo, ne trebate patiti sad, razumijete me. Dakle, stavite recimo kocku 2 čokolade crne, to vam je već recimo 500 kalorija. Ovaj ručak je nekih, pa isto bi rekla, ako je i 600 kalorija, dakle, onda smo na, ajde zaokružimo da ručak i večera imaju 1200 kalorija. I za kraj ja pojedem onaj grčki jogurt što sam vam pokazivala, to je nakon večere, to pojedem, ali njega isključivo jedem samo zbog moje probave, zato što imam problem sa probavom i toplo vam preporučujem kefir ili grčki jogurt sa čija sjemenkama, svi koji imate problem to preporučujem. A da biste bili u tom kalorijskom deficitu, tijelo mora funkcionirati kako treba, dakle mora vam probava imati balans da bi to sve dobro funkcioniralo. I sad još jedna stvar, dakle svi mogu smršaviti u ovom programu, a ne trebaju se ničeg odreći, ne mogu ni reći programu, nego ono kao, jeli, malo, pripazite malo, jeli. Dakle, mogu svi smršaviti, ključno je kalorijski deficit, dakle zbrojite koliko kalorija morate imati da bi živjeli i onda malo spustite iznad toga što ste jeli, malo snizite. Druga stvar, kretanje minimalno mora biti, dakle imajte brojač koraka pa pogledajte malo koliko koraka dnevno napravite, malo si to popratite. I treća stvar je pijte najmanje 2 šalice zelenog čaja u početku da se detoksikirate i izbacite te vode iz sebe da vam bude malo lakše. I to vam je to, dakle nema nikakvog pretjerane nauke. Ja ću vam, u idućem opet video ću vam nastaviti, ako će vas zanimati pričati o tome. Dakle, pokazat ću vam kako sad ja izgledam, koliko sam kila skinula, koliko mi je vremena trebalo da skinem kile i kako moj proces napreduje i neke isto tako recepte šta je zgodno, evo ovako recimo za ručak ili tako dalje. I sad idem ja krenut na pripremu ručka. Htjela sam vam još napomenuti, dakle, kada brojite kalorije, nemojte zaboraviti da brojite i ono ulje koje ulijete u tavu. Dakle, ovako bi trebalo izgledati količina ulje i rađe nakon ulja dodavajte vodu, nego da dodajete još ulje, jer mi niko ništa ne pazimo, ali pogledajte sad recimo, sad mi se neće pogledajte si po kalorijama koliko vam ima 100 ml puno kalorija. Dakle, samo u ulju, još nismo ni počeli jest, već samo u prženju koliko vam ima jako puno kalorija. Manje kalorija vam ima, ja mislim, ili tu negdje svinjska mast, ali ona vam je bar zdravija, što kažu. Sad je li je ili nije, nemam pojma, ali evo recimo ovo ulje vam je baš puno tih kalorija, tako da to pazite kad si brojite kalorije i pazite naravno, što sam još zaboravila reći, kod onih, makar sam ja rekla grickalice izbacujemo, ali svi oni koji su u tom nekom procesu gubljenja kilograma, onda kupe malo badema, pa kupe malo ovog, pa malo, ne znam, suncokretovih sjemenka, sjemenke ove, sjemenke one i to lijepo fino cijeli dan grickaju i misle ja sam fino pojeo sad zdravo i to je super, ali samo si pogledajte, molim vas, koliko puno kalorija imaju te sjemenke i nije to baš tako zdravo. Najčešće su one pune soli, a koliko sam ja pročitala ili je ili nije, sad ja vam govorim sve što sam ja do sad naučila o tom kalorijskom deficitu što sam čitala, da dakle sol veže vodu teško izbacujete, naravno mislim pijete vi čaj, ali ako je to toliko puno soli,
bit ćete i puni vode, naravno i ta težina će opet ići gore. Tako da, pazite si na to, jako si pazite na to, jer sad navečer recimo neću pojest ništa, ali ću pojest šaku badema. Na to ćete popiti sigurno na tu sol 2-3 čaše vode i onda staneš ujutro na vagu, imam kilu više, pa logično, zato što sol veže vodu, puno je tijelo vode od šake tog badema šta već ste pojeli, tako da ne znam koliko izgleda to kod mene ima smisla, tako da jer sam skinula neke kilograme. Uglavnom, da ne bi sad tu se našli neki ljudi koji misle da to je ili tako ili nije, tako ja se odmah ograđujem da je to isključivo ono što ja mislim da je tako i što meni djeluje, tako da vi ne morate tako, vi možete kako vi hoćete, ali eto, dijelim s vama moje iskustvo. Idemo sad kuhat. Vidite, sad samo na to smrznuto povrće jedno jaje i to ću sad promiješati i malo ovih mrvica. Samo malo da vam se onako malo lijepo uhvati boja. Dakle, povrće se sad peče tako. Evo vidite, nisam stavila puno mrvica. I ovdje nam je losos, stavila sam ovaj ružmarin na njega, soli i ovo provansko začinsko bilje, čisto da ima malo šmeka i kasnije ću dodati još i malo češnjaka. Eto, ručak je gotov, ovako to izgleda, dakle zapečeno povrće sa lososom i stavila sam na kraju malo još češnjaka, tako da taj okus bude odličan. Eto ga, i vrlo brzo i jako zdravo. Dakle, posadila sam neke stvari u vrtu i evo, ovo je Pevro Pitar, a ovo su ove baklje koje sam kupila u Pepku i pokazat ću vam na večer kako svijetle i predivne su. Dakle, posadila sam dakle ovaj kaktus i tu mi je ova, isto ću vam pokazati kako svijetli u mraku. Ovo sam posadila, ovu travu i baš je divna i tu su ove dvije isto iz Pepka. Ovdje sam stavila sjeme onog ranunkulusa. Ove sam posadila. Ovo je isto ono solarno za ove gljive iz Pepka. Ovo je kadulja. Ovo je lavanda. Ovo ima crvene. Cvjetove. Ovo mi se baš sviđa. I još sam posadila ove. I ovdje između sam stavljala lukovice, ranunkulusa i druge biljke, pokazat ću vam. Kupila sam u Lidlu, imate jako puno lukovica. Tako da jedva ću.